Svjetski je dan srca. U Bosni i Hercegovini svaka druga smrt je uzrokovana kardiovaskularnim problemima, a infarkt je najčešći uzrok smrtnosti. Kako bi se u trenucima srčanog zastoja u prvim trenucima pomoglo pacijentu i povećale šanse za preživljavanje, u kantonu Sarajevo su na raspolaganju uređaji za oživljavanje. Mogu ga koristiti svi građani, a uporaba je jednostavna. Ruke mogu spasiti nečiji život. U trenucima zastoja srca šansa za preživljavanje uz korištenje defibrilatora je veća za čak 70%. Trenutno je 20 ovih uređaja postavljeno u kantonu Sarajevo, uglavnom u zgradama općina, sportskih dvorana i na aerodromu. Plan je nabavka još 30 istih. Šok je isporučen. Aparat je vrlo siguran i vrlo jednostavan da se ukoristi. Ono što je bitno da je dovoljno da mi u stvari prepoznamo da je osoba u srčanom zastoju. To je najbitnije i da pratimo audiovizualne upute koje nam aparat daje. To jeste na nama je da postavimo elektrode na pacijenta gdje je nacrtano na tim elektrodama kako ih postaviti i slušati upute koje nam aparat daje. Aparat je u kantonu Sarajevo na bosanskom jeziku, tako da vrlo lako možemo razumjeti, ne moramo se bojati da nešto nećemo da shvatimo i nama je taj aparat neophodno da isporuči struju, odnosno šok. Njegovo korištenje ne ostavlja negativne posljedice, kaže doktorica Jonus Gušić. Onaj ko upravlja aparatom prilikom isporuke energije nema dodira s pacijentom i uređajom. U Bosni i Hercegovini, ali i svijetu, vodeći uzrok smrtnosti su upravo kardiovaskularna oboljenja. No rana prevencija ipak igra i najvažniju ulogu, poruka je kardiologa. Vadimo lipidogram, to je trigliceride, holesterol. Ima poteškoća i redovno se kontroliše. A osim laboratorijskog nalaza, drugi korak je svakako i mjerenje pritiska. I zaista mi tom nekom prevencijom i utjecanjem na neke rizikofaktore koji dovode do ovih kardiovaskularnih incidenata itekako možemo prevenirati, odnosno smanjiti broj kardiovaskularnih incidenata prema nekim podacima čak do 80%. Ove godine Svjetski dan srca obilježava se pod sloganom "Ne propusti ni jedan otkucaj", s ciljem da poveća svijest o zdravlju srca, da prioritet redovnim pregledima, zdravim navikama i pravovremenoj medicinskoj intervenciji. Amela Durmo, Euronews, Sarajevo.